Uy, ¿quién quiere? Vale. Ahora, ¿qué? Hola, soy Alex Peña y este año participaré en el FIT de Tarragona con mi instalación Recreativos Federico, un salón recreativo compuesto por 7 máquinas basadas en obras y contextos de Federico García Lorca, partiendo de un pensamiento crítico que dice así: cuando el legado artístico se convierte en souvenir, la literatura dramática se torna en juego. Así que, si a alguien le apetece, pues que se pase por allí y echamos unas partiditas. Encara hi ha algú al bosc és un viatge d'anada i tornada. Hem anat a Bòsnia a parlar amb les supervivents de les violacions massives que hi va haver als anys 90, durant la Guerra als Balcans, i hem tornat a casa per preguntar-nos on érem quan començava aquella guerra, què fèiem l'estiu del 92. Ens veiem al FIT. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar a todos y a todas las que estéis por ahí. Soy Johnny Reizoz, actor y creador del espectáculo Beautiful Stranger. Un placer formar parte del FIT de este año, así que nada, nos vemos en septiembre. Chao, chao. Hola, soy Marina de Remedios, directora de la compañía de danza Mucha Muchacha, junto a Belén Martillú, Ana Botía y Marta Mármol. En nombre de todo el equipo queremos deciros que estamos muy contentas de formar parte de la programación del FIT 2021 con nuestra ópera prima Mucha Muchacha. Es una obra que danza y habla de la hora, de cómo nos sentimos siendo hacedoras en pleno siglo XXI. Es una obra con mucha fuerza, sutil, delicada, sensual, divertida, bailonga, confesional. Al fin y al cabo es nuestra declaración de intenciones alrededor del movimiento, la comunidad, la feminidad y el rito. Hola, soc l'Ada Vilaró i us presento el meu espectacle 360 grams, que és una meravella. És un cant a la vida, és una experiència vital. Heu de venir a veure aquest espectacle perquè no sortireu indiferents, us passaran coses, us emocionareu i us connectareu sobretot a la vida. 360 grams, ja començo a caminar ara per arribar a principis de setembre a Tarragona al Festival FIT. No us ho perdeu, allà us espero. Hola, somos el elenco argentino de la obra Solo llamé para decirte que te amo de Nelson Valente. Y en el próximo 3 de septiembre a las 18 y 21 horas vamos a estar haciendo funciones en el Festival Internacional de Teatro de Tarragona. Los esperamos. Hola, soc l'Alba, del col·lectiu Wino Collective. El dia 4 de setembre estarem amb l'espectacle Ino al Festival FIT, amb moltes ganes de compartir amb vosaltres la nostra mirada, amb un espectacle de circ i de porters acrobàtics i femení. Fins molt aviat. Hola, som la companyia Pont Flotant. No estem tots al 100%, ens falta el Joan, ens falta la Pau i ens falta la resta de l'equip, però estem una vegada més molt contents de poder tornar a Tarragona i acampar al Metropol. Sí, volem conèixer les noves espècies d'aquest escenari, d'aquest pati de butaques on acamparem i esperem gaudir d'aquesta diversitat de les espècies. D'aquesta fauna. Cap a on? Que diu que sí cap a on? Cap al FIT! Que diu que cap al FIT. Cap a on? Que diu que cap a Tarragona! Cap a Tarragona. Oh! Robi!